ngisho mfethu imaro sesibonene sheshazi ngathi uPaul Mthathe kwenye ama-post akhe laphana ku-Facebook uphendulile washo ukuthi onofakazi akakulethe othi unofakazi bokuthi yena wanikezwa imali uPresident Ramaphosa akabulethe phambili uthi meeting no Ramaphosa ayiqedanga ngisho u10 minutes contraction ezokwenzeka nje isikhathi esincane kangaka i-transaction ye-3 million leso sikhathi so zingane zakwethu abantu bahlukene ngale nkulumo lena eshow yena lapha noManqisa welakho yothi kusolakala ukuthi uPaul Mthathe wanikezwa imali engaku-3 million abemba stile senzo bathi indoda sizama ukulungisa la wona kumali lenkulumo lena uyisho yabo futhi insolo nawe uyasho ukuthi insolo uyazazi lezi insolo zingalimaza yonke lento ye-mash okay zingane zakwethu abanye bathi hayibo uPaul Mthathe ngathi uPaul Mthathe angaba u10 million enikeza u10 million angathatha u3 million yayenze sense lonto but zingane zakwethu nawo onye futhi ngifuna ukusibuka angisho ukuthi uPaul Mthathe ethathanga le mali kanjani into engifuna sibuke naye kwi-meeting kwakhona uPaul Mthathe ongizwe ukaye ngempela abantu besitithe kuPaul Mthathe irangizwe bengayikhuluma kangabo anesizibuze lokho because ngenza kwethu yazi kwesinye isikhathi angilisho udenti yeqiniso kwesinye isikhathi nalithi njengoba kuphusha ukuthi kuthiwa yilo okhokhele kanti abakhokhele ilaba abathi lo ukhokhele impilo is so interesting nje because ngifisa ukuthi ngimtshele ukuthi why thiwe abantu ababe meeting bawu2 uPaul Mthathe nongizwe kodwa why uStikho kakhulu kuPaul Mthathe omnye ngathi because uyena umuntu onepower uyena umuntu owazi ukuthatha ukhola insizwa ezi over 300,000 azihole uyena umuntu onepower no so uyena vele umuntu ofana ukuthi ushawa yena ukuze kuphele ngale nto yabamashi I'm not saying ukuthi lento engisho right but ngifuna ukuthi nje sithashe kwesinye space mhlambe lo umuntu angazi acabanga ngakona uthi vele mafuna ukuqedwa lento yabamashi umuntu okuyena o strong kunabo bonke uPaul Mthathe let's be honest yabo cause why ngempela uzocela kuPaul Mthathe ebese ungizwe akakhulunywa ngaye yabo eyangizwe so ngizwe ukuthi angisho ukuthi lento ingenzeka but it may happen ukuthi lapha ntowethu uPaul Mthathe ukhokheliwe ibona abakhokheliwe ukuthi bathi uPaul Mthathe ukhokheliwe it may happen I'm not saying ukuthi iyona into okuyona but it may happen mina ngiyazazi lezi zinto zisebenza kanjani I know very well cause uma kuthiwa uPaul Mthathe ukhokheliwe zonke lezi insizwa lezi azubola zizosifida singathi zizilima zona sihola umuntu and then umuntu ufuna uhola yabo then kahle kahle la kufuna ukungandwa amandla ensizwa cause uPaul Mthathe ayona inkinga mayedwa insizwa lezi akwazi ukuzikhuza yabo so just ngenza wethu lento lena ngifisa lethe ngisho ngisho ukuthi 100% sure and it's just speculations. These are just speculations. Manje akazi ukuthi ufila kanjani sitshela comment section ufila kanjani.